pungu na hian bo ko khot tak mai kon siama kan khre to chu pungu na hi congress pa nia MNF patan don lo ZPM patan don bo hek lawa BJP patan bom don bo hek lawa chu khriat ve tha an pa ti ni na tang khen thil hi kan ngai thak thiam ve ta bo ngai ton tu mai hian pungu na thil kon soi hi kan ngai to chiang don ni kan ngai thap patang o verification kan minister hi ne adem om chuang lawa district council in rail bol na so kan set thiam puya poimo khoping kan state DPNR in an staff recruit chungchang ate an administration chungchang ate son ain rol turan ni lo an mani dan ran nei RR recruitment rules te po na ya CCB rules po na ya ahan perfectal ania amaro chu sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent om chon avathon turani ma se khatilowa a staff te chungchang thu ai kal omle omloka state DPNR department hian avakun san lawani ti lai kha kan sia ta thakop mai hei Mizoram chung rama kan nia India rama kan no state sang kanoma state sang thunei na omani so lai so autonomous council Mizoram chung Mizoram chung omani andin hun khati lo speaker so lai so constitution India constitution thunga omani ti lai so undermine anga va lai ta kal puingo ta akal phunga ni lawani ti lai kha zirjiang jok se kan ADC ti lai kha speaker Mircia sakse malama kalzel na po kalai kha inchu ti rim rem kha ti rim rem ti lam ni lovin kan thu nei na chi nei kan siat ve tha ni mani pal pela chiande palva sita lemo davat lota le kha kha du an thar de wang subject an nei ve an subject ni na chon thu nei na nei ni ti la report peturin kan dil mai ani lai khan ai kal thungchang kha ADC so autonomous district council kan ti hu in rail bol tuna pungu na kon seng khan in rail bol na nei khang khan pan nia awan soi dang kala chuanin ai kal an omem ti report vadil tu department te khan an ti lo tu kan ti ni an ni na an va buai pui tu kan lawa an ni in rail bol na fang nei an nia ti kha akon tron chan ber chu nia ama ko chu pakhat hi chuanin mizoram chung oman nia chu wang chuanin chu tiangin an thu nei na va chu tum pon ravin mizoram chung den mun khriat chian an du wangin ai kaleng zan chiang e om ti khaturin report an vadil mai nen va request mai ni ti bok ta ma ko pungu na hianin ani re ai kal chu do om to tal tin sen ting e action la ten tu mem ni in thau tin thu nei nan to le ne am ani chu nei rel bol khang ve lom rel bol na khang an nei lom ti khatran chan tang tang ani ya lai buai na hi thu tlong na siam tam ko thiam vak lo ma ko chu hot ve han phima en serang an thu nei na kam na chuna ni en ta nge lo report ya state ta chuan enge an din huna ka Mizoram sarkarin state service an ni lawa DPNR hnuai point an ni lawa council thu nei speaker point of clarification speaker zobel na khan khoya trangin nge salary an la ka tu thu nei na man om lo ti la ya kha consolidated fund of the state tanga sum la te hi thu boy an omani ti la ya ro chu sia set district council tan kaka chu arham pa pek liu an ni heta tuna pokal da na chuan state finance commission pan hi nain rotna siama local bodies tetan chu poisa apeka tung chuan hlau an la ani kalai kha sia thiam ta ngai minister kha chan zo ti rang o hota pungu na chu tang na ve khop mai nia ani la taka budget apo podu khan asai kam keu to a nimin lama naktu lama ten khel chho tu ka kan ngai dewa poisa pon mani tan bi khan nia sangson bi ko ma ri khanin anti vel train ne podu pon ke ni chuan ni khatiang ang min ro ni chuan an mani da ka pe turin kan yes ma kang ati vel chaw kha khang te tang kha chuanin puti bi si kon soi kha chu pungu na khana chang thla tu ka ngai mi chung cha he podu he na ka ek thado dek lo ma ya nikina chon lo ma ka ek do nem ka khado ba ma se ka ek pu ka hin chi to lo ba chen che mi bo ko ka hi chu serious tak chu ni lo na nge na kon oppose ve do ni me mo ADC pathum te po hi Mizoram state sarkar nuaya om an nia ti chuan kan sarkarin ai kal chungchanga an din hmuna kha hriat adua Namas council an mani put ke ding an ni kan ram chung ni fe kan ni kan ram chung ni wan ngot an ni lesen to sulkhan mo chu wang chon administration po dan ram chung ni fe kan ni ya district council subject o ma state subject o ma central parliament subject hang state o ma addition kalai kha dan bo chi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya
eng ange andin munakha Kreturin Administrative Department ani angin zona zot mai ani an rural na han avain rollo chu zo ka chu kan Enga tanga hiat ve into chu DC ma chung tanga hiat ve Administrative Department kan ye decent MT ka chu ka tu na kan dan pas thina kan din munakha arkal din munakha Mizoram hi ani tinni pu speaker chu wangin ADC te po chu din Kretur chang ya pas thina kan din munakha arkal din munakha Mizoram hi ani tinni pu speaker chu wangin ADC te po chu din Kretur chang zona kan va zot mai ani chu wang khalai kha chu ingai dan kha adik pham kim bik lo ole ha kha fiat ni se o chu ka chan na ni ole alo om thiam nga mo yang kheu to ten pu se bo khianin a chu tianga anol kan na vein ro kan tum ni rawin Mizoram chunga oman nia chu mini wang chuan kan ram chunga oma chu Mizoram sarkar rel tu na na chuan an din hunan khaduwa kham report khan badi ran va request ne mai chu tiangan engma khatiang ang ngai dan khani vek lo kan tia pungu na khachen khria po ne lai enge tang in ti chuanang in huang lo tu ren ti ni he hi chu ti ve ta pungu na khi congress pani wangin tron lo ngot mai theya thilwa kan hi kan ai thak thun dana chuan kan sel ve lok chunga tuna he pudu hi kan tron tlang puita pudu hi opposition lampang ben sa thuta se tuna hian tuna pungu na kan seong chen kon soita se kan tron angem ti khangai to telangai ne chen chu pudu kan phim pudu pol kham khim tran na bo ro kha pai bo ko do wangin tun tu mai pungu na kon tran chana ki ama pungu na ne rawin asoi ki adik kan ti hem adik na lai chin te pom ve vio mai to ani le tuna pu soi bunga kon sei fiana kha tuya mo opposition lampang MNF pa ni mo puzo kam thang in sei fiana ten ta se kam pom ngem ti thangai to tai la tang chu number khinga zero hian hen sei fiana he kan pom in pom lo mai mai a me khinga zero ni rawin anin sei fiana zero zel khanin thilian thiam na thang ka khia engla ko le pungu na khi chuan a kon ngau engyan yang akon thok chuak thaviau chuang ka khia ama ko chu fiat thiam ve mai tu thil hi om ve a anin lak hei in lak khan nat bo ko khani te min ka khia loin ko na kin loka min tu sak lo bik chu ti khati ti ta kha om le thei tho ma ko chu pungun lam sai da chuan kan chan tu lai ke ma ni ham that na kan ton tu ai chuanin kan nok na ve nen ti mai thea tu na tak ke chuan in rol lo na tu in lo in rol ni ti na khan mai ta mo ai kal din mun lo khriat ve kha kha ke ni chu in royal ball khang kan nia chu wang chuan in lo khria pon na nga tang ai ti chuan ang hei chu in huang lo in lo nok ve deu ni ati na mai chu ni chu wang chuan pungu na soi khi adik ka ti phia zo ka ma ko chu a so gar na chel tu tan chu report khriat kha thul box ya chu wang chuan 50-50 ve ni pu soi bung po khan ingai dan ha dik fam kim vek dik lo ti khamo adik lo chu ti vek chuan lo nangin ngai that sin la chin ra ole ha kha fiat ni se kan khalai kha chu ingai dan kha adik pham kim bik lo ole ha kha fiat ni se chu ka chan na ni ole alo om ye kan member zom takte kha kan house leader in nge sei du ani test sei tu ni lo so Speaker kan soidu chu sina khan hasek bial member zom takina ron zona kha pu roba ta thil kon soi kha ka soi ka ri ko tel lo wa chan chu pu du hina kon soi na hina kon soi non le vio thowa ama pu roba ta kon ding da don tho pu kan soi na kan soi fia da don ne tuna hian kan MLG nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poimoni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania tichuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thlen angai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai deu chuan disqualify lo nga thunei na nei tu kan speaker hiani kha han soifia a tra in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bo chia a disqualify it is qualified thina dan kha kan host leader hian min thil lo sela ba thaw ole office of profit kan ti chuanin kan or something kan soinga kimi entran pu ba the office of profit dan bo chelo ni ta se ama tuna hin MLA nia
thì chuan nghe nhang office na kan don em nhang khata tanga ham that na so ka tanga local ham that na don theina tu ka khana lo nam hnoi ve ta ni mo tinga mo na kha khami kha aloin nam hnoi ve ta om je chu adabolin amale ma kha MLA ni bok so ka tanga ham that na local mi dang tho tio tu ka kha ne na ma kha ni na lo chela chu me ni na kal tang chuanin khami ham that na khalo hai lut ve la hiu hiu buka khatiang deuh khan dan phalo deuh kha om ve ni chu so kan khatiam mo tu taka chu entonan he principal ate khin tu chu fu lo mai thema chu ki hi entonan school pakha principal ka lo ne a principal lo om ta ne ti chuan kha ka principal ho khanin kan huya ai kal to mo lak lo ngai da ta chun ka fa pa bu ka kha la lut le tai la kan chung kwa mi tho khan ti khan khami lo ha kan ei huwa ta mi khing chu dang ani maya ma ko chu ham that na kan dong ta vek mai ni chu tiang deuh chuanin ham that na engemaw mi pakhatina lak thuau thei phal lo dan homa ma chu office of profit anti kha chuanin a soi fe dem ka khia ka soi fe dang kha adik tok lo ni chuanin no ngai da mulama chu ka khia fe thiam dan nya chu mi office of profit dan bo che chu speaker khan disqualified theina chan chu inge ya kon ti ta ni ma ko chu atle min a confusing dewa pu du am khina soi Who Speaker, Office of Profit lamani lo, dual membership lamani hei. Office of Profit ni levin membership thil pahni oma Office of Profit oma chumi hnuwa dual membership an tiat om je chu member ni kop mo khoya mo member ni kop thiang lawang chi kha khatiang khan en tenan biala la local member ni kop thei lo ve ti lo ni chuanin a ham that na lampang ni levin member ni kop na zo ka kha adang le ta ni kha khan pa chu dual member zo ka kha office speaker na aban thei zo khani ta chu pu du hena soidon thonak ta tak nangin khatia ka soi fia ka han soi da bol khana chiang da veng ka khia chu wang ka kon soi ma sat deuh zo zo tani Tu ran dai ni khan ne khan kai noi chen ni lo ba. A zo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya. 7 schedule ta chu union list, concurrent list, state list soi na dai ani. Til hi khia chian de wa tha. Who Speaker, In district point of council te clarification. kha chu thu lo Please. oi lo ti kha chu om lo nia. Who Speaker, please. An khia do Point de of kan zo ve clarification. bo kang chu male. o khlai te khanin heta pungu na soi kha kon ve eka thu zo oi lo ti kha om chuang lo wa kan khia du chu kan zot ve ne mai kan tia chu ma ko chu pakhat hian kan ti boi wa na tong kha chiang vak lo wa District Council chuan CCB rules kan nei ve Oh. MDC le MLA te MDC le MP te akop the ani ti chiang ti ga ziak Chu Mizoram State hian kha dan ve tho kha kan lo pa sa. Chu abo chiang e chelo ti kha governor ne phedua chu wang chuan in soifia na chan sa pe ni. Ti chuan to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni. Dan an bo che chuan. Ale ni he subject hi soi lo a lo bom khop me ni thil hi ani dan siat zel ta hi tha kan speaker hena kon soi fia do na ngun de win ngai thateng Office of Profit chungchang le dual membership chungchang khania Office of Profit a chuan governorin a enanga thutluk da policy mai lawanga Election Commission of India ngai dana zot turni ti chuan governorin a thul le thati a case zirin a case an enanga hei hi disqualify omani ti chuan disqualified hei tu chu governor ani amara chu dual membership chungchang a chuan kini khan disqualification of members Act 1975 kan nei ni khata khan exemption list a chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni theini ti ma se 1986 a khan amend ania chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thak thlengin chief executive member ti in executive member ti na thak thleng ani dan hin siam tha amen an te khan an siam tha ve zel tina ni chu update kha kon se zel ni chu an dan siam tha da khamo chuan 2006 a khan amend le ania kha principal act 1975 act ta article 4 kha a delete ta ni au mit ta ni a pai bo ta ni tinan chu dual membership ni theira kha pai sakta ni ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house kan ron du chu heng thil hi thil omsania keni na voina kan soya danglam lo thei ani lowa chu wangin akal kong akal mek a ngai la
office of profit chung changa ngai tu chu governor ania ngai tu mayang chu tiang in dual membership chung changa ni pon akong zo maya chu wangin kan soi kha beng warnan mangila du tok kila sain kan ringa tin member te kan nen le du chu tira ka soyang khan wen hi business kan nga khop mai business nia soi kha chiang riau mai heta bu ko ba thong mo ya mani a kha thia ma chang ten ti khamo khami chung chang kha em ani o ka tiak mo ka kan en thale tiang I bu ko ba thong mo ya yon din ma sak zon ha kan play le chin o ole hi kan en angai tlat hi san chu kan play lo chon chiang lo tlat a chiang so tin ka ring Post Speaker Kalome nia kan fiat theu angin Autonomous District Council Pathum te so India Constitution 6 schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan fiat angin kai ni 7 schedule noya state sarkar chuan tu kan nia so tiang chuan an mania in real bolan mania ro real na fel tak te pon nei an nia tin an Constitution and conduct of business rules te po an mani chung ko chung chang an real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an nia ti chuan tun na ya hian hey base lo takin kan traffic lo ka ria kan host te po hian post speaker kan sia ta ruling ka ria hey kan member za om tak pu arim chakma pu rasik man chakma ina CEM ni chung MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kan nia chu mi pu ko sit chakma thong chang on sen chu khami kha Office of Profit le dual member kha pu ba da khanin a soi pola chu tak chu ni an buena khamo kha ta khan kha thil member pani lo ni ta dual member han de chon thil pani member pani ni ko pa kha khami kha phal lo kha kan speaker kan kan soi te den to kha da na kha oma an pot fan zela an siam non ne zela to pa chon kha da na khan pai ta dual member kha ni theita lova ama ko Office of Profit kha kan pa nom vela ta kha chun china ka soi ve to ha ke ma thiam dan danin ham thatna ni pakhatina he la yan huai lo don double thiang chi kha tiang ni na lo chela kha kha chu tle mena dan dang le kha chu governor action lak tu ania ma ko chu dual member zo kha chu speaker in tu chuan ina ban thei ti zo kha ni ma se kan ngai tha zo khum khul bange hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo mani o ti hi a position za om viona governor ming timela te po han lam ri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chung chang hi an article 191 disqualification the dan phung pu speaker India dan puya hian ziaka tin a disqualified dan tu chu article 192 chiang takin ziaka chu ta chuan Office of Profit pu speaker rem tin in Office of Profit chung changa in disqualified tur chuan governor in ati theya ma se governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka hian na chu kai ma chung changa po kan ZPM unauten Office of Profit bo chiangin governora complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling fel tak judgment on siama thiam ka chan na te ka kan shet vekha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te governor danangin governor thuak le ECI thuak gazette copy min chu sak te kha kalom committee kan soi tel duwa chu wang chuan pu RM chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati sualte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti khan soi duwa chu tiang tho chuan tun na ya tho LAD CCM pu vizir sanga chung changa so cause notice ne ka khachi alawa ngani court decision bo zuin DCMA tangin reactir na nge so cause notice thomo na pu speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engamo lung oi lo na nei ni point a chairman a zok khen tur ni na langa LADC chairman a to ta chuan chairman chuan arwan du chuan governor arwan tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pekte DCMA ti hi enroll lo na governor enroll la nge ti ni em ti hakan zon non le tiang ka zon na ka governor enroll lo ti ni ya shet pui lo ti ngai lo ti ni a heng padi ke sa hian governor khang vel khan em buai na chu nè nia amin no pui tan chon fa khiat ve kha a ha ka sa de ulek mai theya ma se ka kon soi ta kan khan engle khole khami an a top lam pangan khai khom na chu chiang via wing ka khia thil pani Office of Profit tila dual member ti pani ko ma chu action la tu kha ni pani an ni poka ang soi kal phunga kha chuan Office of Profit a chuan governor khan disqualified theng na ti theya ma ka chu dual member a case ni ho chuanin heta assembly speaker a member ani angin speaker na a member ani angin a chunga action na thei poka ti kha kon soi chiang pu a ka khenin a kon phok engam hot view nangin
ke ni chuan kan khiat phak deuh ani e an soi chin atang bak kha chuan tawng tu tok phatang abo ko ka khota in hnial deuh luina thlen ti chuan enge chan tia han en te kha chak om thina chumi wa kon ti kan ni ra chuan hulam pang se son kan lo ngai chang le don ya